kunganya na Arsenal 2-2 abakunzi bayo baravuze bati ikipe yacu irahari kandi nayo iri muzihatanira igikombe cya shampiyona ariko nimugoroba yatungwe no gutsindwa na Leeds ibitego 3-1 abantu baravuga ati Chelsea ntabwo iruzura neza Rugaju sesengura Chelsea mo gato wenda tuze kubyimukana no mu isaha ya kabiri Chelsea ni ikipe koko ubona ihagaze ite? Nakunze article nziza cyane umukoreje iberi cyangwa se kwizigira cyangwa nepo namfasha kuyishyira mu kinyarwanda. Yego. Umunyamakuru witwa Belen Cross yafatanyije n'uwitwa Simon Johnson bahuza ibitekerezo mu buryo bw'imyandikire batanga titre imeze itya. Why do Chelsea hate each other? Kuki Chelsea muri Chelsea bangana hagati yabo. Okay. Yari nka metaphor ni kwa kundi uvuga ikintu ushaka kuvuga ikintu ntabwo yavugaga Chelsea k'abakinnyi bangana Orana Chelsea yakinnye na Arsenal ikabona ikarita y'umutuku ku munota 30 ariko ikanganya kimwe kandi yakinnye neza cyane. Orana Chelsea yanyagiye Barca 3 iyo ni Chelsea imwe. Yego. Hari indi byangana cyane ititsindwa na Leeds. Sinzi muri kubyumva. Hari imwe itsinda Barca. Abantu akabati nyamara iyi Barca iri 3 igahita ikwereka ko inakomeye cyane ikanganya na Arsenal mukabati yaje mu nzira tigirayo hagahita haza indi bya 3-1 zirangana hari ebyiri zidakunda Chelsea zigatwara igikombe cy'isi cy'amakrebe ibanga ukabati yagira umuntu uzayegera inose iyo ni imwe hari indi none idakunda cyane zitari inshuti rwose zidakunda ihanganye nayo. Nuvango rero Chelsea kuniteye. Iyo rero Chelsea iteye nk'umuntu ufite kamere ebyiri. Cyane rwose. Niryo jambo ryiza. Ni umuntu ufite kamere ebyiri. Kamere y'ubugwaneza na kamere y'ubutindi. No kuvuga ngo mu magambo magufi tugiye kuza kwisesengura Chelsea ntiragira icyo bita ishusho. Ntabwo yuzuye pe. Ifite consistency, ifite guhozaho nyine uricara ukavuga ngo ahari yaje igiye kugira winning momentum, igiye gufatisha performance bagaragaje muri izi match wende 3 ziheruka ni ikimenyetso simusiga ko noneho amakosa yabayeho atari bwisubire bagahita bakora amakosa mabi cyane. Donc ni ikipe irimo ibice bibiri cyangwa se irimo impande ebyiri zitandukanye ku buryo kwizera ko Chelsea yaba ikipe yahatanira igikombe ifite iri inconsistency kudahozaho kudakora byibura match 5 zikurikiranye itsinda n'ikibazo gikomeye. Nibyo tugiye kuza kwibaza kunganya na Arsenal 2-2 abakunzi bayo baravuze bati ikipe yacu irahari kandi nayo iri muzihatanira igikombe cya shampiyona ariko nimugoroba yatungwe no gutsindwa na Leeds ibitego 3-1 abantu baravuga ati Chelsea ntabwo iruzura neza Rugaju sesengura Chelsea mo gato wenda tuze kubyimukana no mu isaha ya kabiri Chelsea ni